Pozdrav svima ljudi, ovdje je Klufix i dobrodošli u gameplay Orise u Overwatchu. Znači ovo je novi lik koji je došao u Overwatchu i danas ćemo da ga malo odigramo, da vidimo njegove ability i ostale stvari. Tako da sad ćemo malo da odigramo, igramo quick play i da ja sam, kao što sam vam rekao u prošlom videu, krećem da igram Overwatch na PlayStationu, neće biti post komentarija, promenili su se planovi. Znači ovako ću samo da igram. Igramo quick play, capture the objective. Sad ne znam tačno da li je payload ili samo ko zauzme, pa onda imaju one dve kao runde. Također još sam nov u ovome, tek sam level 13, naravno noob sam, ali dobro da me veze. Tako da pokazat ćemo malo kasnije kako izgleda. Sad ćemo da postavimo ovo ovdje. Ok, evo ga još jedan. Pripustit ćemo ga, ne može izgleda preko štita, to nisam znao. Ok. Da vidimo, idemo da zauzmemo objective. He's healing buras. What the fuck? Okay, iyi. Okay. Lol. Capturujemo, tako da... Ok, ubio me. Moram još malo da se uvežbam s ovim herojem, također i on mi se toliko sviđa da možda ću ga i ovako igrati, nemam pojma, pravo da vam kažem. Također, moram i da kupim slušalice za PlayStation 4. Bata, pa što sam ovo aktivirao. Zato što, ne čuje se baš dobro glas ovdje. Će se raspasti. Tako da, ne znam, neće, ali dobro je ovaj mikrofon, samo mogu da podesim da mi bude glasniji audio i to je to. Tako da... Fuck this. Pa kad dolazi sa leđa, vrate, ne znam da igraju normalno. Odigrat ću sad, održat ću riječ, odigrat ću sa Orisom, taman da pokažem kako izgleda, znači kao, ne znam šta je ovo. Čovjek konj, ne znam, ne mogu se sjetim kako iz mitologije se to zove, nemam pojma to da kažem. Ali poznato mi je ovo i ovo je iz Afrike, vidi, pobedili su. Ili ne? Ne? Ne. Ok. Ok. Sad ćemo da vidimo. Da. Lol. Pabda. Ajde da ćemo još jednu partiju. Dobar skin. Ne sviđa mi se kako se izgledao lik, ali dobar je robot. Ali se uništio. Bravo. 9 glasova, buraz. Glavno Soldier 76 imao healing dan, buraz. Ja čekam da pređem na competitive, zato što svi ovdje ne znam ni da igraju. Niko neće healera, pa moram ja da uzimam Mercy.
Također sviđa mi se simetrija. Ajde sad odigrali smo jednu partiju s ovim. Sad ću da... Ok, defenses. Ok, sad uzet ćemo Bestonu. On je dobar defense. Ljudi jeste, dobro, šta? No healers. Znaš šta će nam biti healers? Samo trebamo da defenzujem. Ajde, molim te uzmi healer. Ajde sad kad neće krenuti partije, nemamo jednog lika. Ok, evo. Uzmi nešto. Također mnogo mi se sviđa Bastion zato što ima ovaj kao može se pretvoriti u turret mod. Mislim može postane u turret modu. Tako da ja sam imao na defender. Pokaj smo. Pokaj smo. Hihihi. Inače više neću raditi ono free to use zato što ono bukvalno nisam ni znao da ću da krenuti da snimam pa najčesto onako za one ljude koji rade post komentari i mrzi da ih snima gameplay pa ajde ono kao što da ne. Ok, idemo tamo. Perfect position. Ide. Dođemo također tamo. I see you. What? Zaobišli su nas. Koji su to likovi, buraz? Lano su nas zaobišli. Ok, moramo se paziti. Objective B. Perfect spot on our shot. Ne možeš ovako, ne. Fair. Šta bre radi? Moramo da defendujemo, ljudi, Gava. On ima sad žao, sad ću vam ja pokazam. Ok. Zato vidim. Šta? Ne. Pazi se. My team needs me. Tačno je. Kako bre nikog nisam ubio, vidiš šta ga health imaju. Brani! Capture!
Neće neko dođe. What the hell? Oh! Nice! Woohoo! Oh. Target-rich environment. Time to raise my ATM. Za malo, buraz. Ne može sad svaki. Ok, mislim da sam ga roknuo. Kad bi. Sniper detected. Milimetar. Justice reigns from above. Jo, ja zaboravim da pričam. Ja... Izvinite. Ali bit će ovakvi klipovi, bukvalno igram, vi gledate, nešto kažem malo, mislim ne kažem malo naravno, ali tako će nešto biti, mislim ono, znate vi kako to izgleda. Buraz, nisam ga vidio. Dobro, stišem, ajde, imamo još 3 minuta i izdržit ćemo. Ja, zaustavite. Zaustavite! Ne! Sad. Hello. Nema veze. Ne veze. Stratox. Ajde vidimo ovaj play of game i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidjeli ste kako izgleda Orisa. O, bravo. Znaš samo što mogu uzeti sve killove, bukvalno. Thanks for your support. Dobro, polako se bližimo 14. levelu. Tako da, leave game. I nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako jeste lupite taj like button i vidimo se jednom sljedećih videa. Ovo je bio Overwatch, očekujte Overwatch često, ne baš svaki dan, ali snimat ću kad mogu. Znači to bi bilo to, vidimo se u nekih sljedećih klipova i pozdrav.
Cluefix out.